Ngiyamthanda uYesu, uyandithanda nami, amen. Wandifela, amen. Wema endaweni yami, amen. Namhlanje ndiyakwazi uma nami ndithethe ngoNkosi uYesu ingoba wandifela ke bangcwele, amen. So ndiyabulisa abangcwele egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha, amen. Sisitsho namhlanje ukuthi uYesu Kristu uyinkosi, amen. Akekho omunye ke bangcwele, amen, esingamkhonza, esingamdumisa, esingatsho futhi sithi uyinkosi yethu ngaphandle kwakhe uYesu Kristu owasifela eCalvary, amen bangcwele. Namhlanje ke ndizoba ke ngu-MC ngokuncedwa yinkosi, amen. Sizohlabelela ke bangcwele yona le ngoma egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Sizoyiqala lapha yana kuverse 4 ixilongo levangeli 164. Sizoyiqala kuverse 4 if the last verse, amen, ethi yimani isibindi. Emva kwaloko sizocela umama Mabasa asivulele inkonzo ngomkhuleko, amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Imani
Jesu Kristo ke morena. Jesu Kristo ke morena. Jesu Kristo ihosi. Amen. Ndiyabulisa kwakhona bangcwele egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sesiqalile ke bangcwele uhlelo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bangcwele. Amen. Siyayibonga ne-intercession bangcwele. Intercession inamandla bangcwele. Amen. Siyakhululeka ke bangcwele lo mkhuleko le prayer item 18 kukhulekela ukuthi inkosi mayenze ugange endlini yalo kungabi bikho okubi okanye okungcolile okungenayo phakathi kwethu okanye thina singabantwana bakaNkulunkulu. Unamandla bangcwele. Amen. Singabuka nje sengathi siyadlala. Amen bangcwele. Ngibona owenkosi. Amen bangcwele. Abazalwana bambonile ekseni masingena lana bekevutha amalangabi. Amen. Network beyingabali bekekwatile emubi nje bangcwele. Amen. So makethu umfundisi uJali masikhuleke ukuthi sikhululwe. Amen bangcwele. Abathinjiwe ababoshiwe sikhulekele nanokuthi le ndawo esikuyo uNkulunkulu ayibiyele ukuze imoya emibi engcolile kaSathane ingahlanganyeli nathi. Ndimkhulekele ke bangcwele. Amen. Ndamenshina bangcwele. So ndiyambonga uYesu ukuthi umkhulule ke bangcwele egameni lika Yesu. Ndiyambona ukuthi ngoku ukhululekile. Amen bangcwele. Ndiyambonga uYesu egameni lenkosi yethu. Ndiyazi ke akabisikhathi sobufakazi kodwa ke ndisho ukuthi mandiyidlulise le point. Amen. Ukuthi umntwana bangcwele ukhululekile. Amen. Ngamandla kaYesu, ngamandla womthandazo. Amen bangcwele. Sizohlabelela egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Sizokwamkela ke bangcwele phakathi kwethu umzalwane okanye abazalwane abaqalayo ukuhlanganyela nathi ebranchini yaseMidrand egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mananja alo Mananja
Jesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa kuba untombele egameni lika Jesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Awunayathwana kuyena. Amen. Arisomboni. Amen. Yathwana niwe yena. Amen. Nifathi kaufela. Amen. Awunayathwana limorena Jesu. Amen. Ndizobiza ke bangcwele abazofakaza egameni lika bese ndimlibela ngisho mina ngiyamazi. Angisho mina ngiyamazi sihamba sonke bangcwele. Amen. Sivangela kanye. So ngivele ngathi ukuthi sonke siyamazi bangcwele. Amen. uJesu Kristu inkosi. Siya enkonzweni ke bangcwele yokufakaza egameni lika Jesu. Amen. Abathi mina angamboni ofana noJesu. Amen bangcwele. Angamboni ongalinganiswa naye. Amen. Bazoza ngaphambili uma sihlabelela egameni lenkosi yethu Jesu. Murena dithetho yawuthwalela. Murena dithetho yawu. Murena dithetho yawuthwalela. Murena dithetho yawuthwalela. Murena dithetho yawu. Leo bizibo mozi kufanele. Jehova izibongo zimufanele. O Jehova izibongo Jehova sizohamba yomhlobo wethu zohlabelela. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Bangcwele sibuye enkonzweni ubufakazi. Amen. Kunalo sisikeme ndimlindile. Amen. Ude wafika bangcwele. Amen. Egameni lika Yesu. Amen. So angikwazi ukunika kazi uphuncuka. Amen. Engasibulisanga. Amen bangcwele. Asixelelwa ungubani uvelaphi. Amen. uYesu Kristu inkosi. Masihlabelela
uyazazi uzaphambili. Amen. Intokozo Mangwane umncane asikulekele egameni likaJesu. Amen. Bazalwane baka Kristu ungani sebusi
wethu